Yes, Lord. Now, whenever you give them another room,
nakalo ni shani mami buni kau ni shani mami buni ganga miki mami gila kali bide ni satu mami ke mundi na bulan nakalo bina wale usah tinggi ngau na bina ngonggo mami tu ai so solo tu nakalo no ni tomata no ni vada na loro ke na ngone lewa mami lo mai ba ni plan mai rabi ke mundi nakalo ya na buni mami tiba ike miki mami mai rabi ke mundi mami mai ba lo ke mundi na no ni tu kalau ni shani mami kalau ni shani mami me buni kokoa senga tale lindu na kalau no le ro kai na ro ni mata singa ngor na kalau sei ke muni do ngana nei mami kalau ke mami na do lagi ke muni ke mami na ba do ke muni na no muni tu ba kalau senga ba do ni se be sau mai leu me la ti ko mai na singa ni koa ani se ko tu ngana nei mami kalau mami na be sau na tamata ke muni senga na kalau ni ko tu nga mete hu mai na ngono ya me ro mai sil ko ina ba le usang na ko mami tu ba te mata muni na ka bi ku ba te ki mami ba lo ki ke muni mami lo mai ba iso lo tu ne mami ko me ko ta mai na nganda ne lo ki mami na ne mami tangi na kai tu na ne mami ba na na ko mami kila ni sema ta ni dua mami na ko te ki na mami na ko ta nga bi ke muni ba ona tu ra na ka bi ku mami tu e mata muni na nganda ne lo mami nakro nane mami mas nane mami tangi baka yadundua baka mata bu bale baka iso lo tu nakro man sama idula habing kebuli ne mami bula ni ku turana mami tatau na ne mami bula nelo iki mami nane mami bengerai bawu sibi nakro ne mami mai bengerai kebuli ena kena ibaka rundina ne bengerai nakro beki mami alo dina kina beki mami duta kina ne mami nelo iki mami ne mami banana ne mami wakasa nelo iki mami naklo nambula dina nande beki muni Lord that desire for you ya nakaki mami nandeva betigo beki mami nambula nilo mami ke muni naklo nambula ni rele beki muni rana bina wale usana kabili koa bina wale unakalo no na shotaba na ngane nelo iki mami nagataka nambula ni mata bu pare nabi kato to na kalo ban na sinro ni beki laita na kalo ke muni ngao ne kila na ngane nelo iki na wale usana soli baro na timna siliana nei soli na tekini nei mandrali nabi kano ni abakolo matiki mami kina na kalo na sama isilia mo ndo ke mi was durang me va tanga no ni na taka durang na be kato to mami na te mga diko mami sa pa mo to chona klo na sili mata ni mami na tamu suka binawale una no ni na wale utama iki mami na ni mga bauti ke ni na klo oh miki mami tamata mga bauti ke ni miki mami kala chona klo ni ni sa ni mami ko isa ni mami muni kanta na wale usaka ya wala doa binawale utura na kamishie kwa waro tenga na ada ni mami mashu na ada ni jisu na ni mami turana ni sa ni mami bambulan din endo amen okera mena andam sumtalila do mana na sere bulung-bula kera mena na lulu abo ke haleluya Barita kanyo main karabi kalau di gua. Nunggu coba silok ini gua ada main sengsara. Kalau main karabi kalau. Tuh cerita dari karabi di gua. Di gua nasi kan ada celebration. Kemudian di saat lagi di Chico. Biasa sovereign nonton baru. Langsung serenggo, langsung orang bulan. Tuh lagi, dia lagi lulu mana? Haleluya. La
Saya mula tamu kita bagi kita batu tu. Kalau ini singa bila ini kalau mulai tarang guys tarang ini okey kita bagi muni. Kalau ini soko lotu, ini kami bila ini kita ini mulai turang Yesus ni rere bilaka, ni rere bulung ni rere itu toka. Lalu kita nak bikin ni muni bakal mata tadi kita. Praise the Lord. Ini singa bila ini kau bikin ni okey. Praise the Lord. Quando ni kita pakai tinggi na balik keluar, ini kami bina ni sini. Kuasa ni mula dah kita pakai na welcome dan itu tu mari kita tengok mai praise the Lord in the live stream. Sabang bulan tiga ni bikin muni. Dua mana rasa soleh bukir nak kanda. Dan tu mari kita tengok mai na bikin tamu. Haleluya. Sobir ada sampai ratu yang tu live stream sarah tambah tengok mai. Praise the Lord. Yang satu bila kata tu merasa mati ubat lagi kian dah. Yang orang tu besok boleh so. Praise the Lord. Kita bagi kita orang tu mai camani. Bagi kita mai England, bagi kita mai Irland, sekolah Scotland, bagi kita mai camani. Sekarang mula kita bagi kita orang tu mai capani. Bagi kita orang gitu untuk sakit tu bagi kita mana dan mula turang Yesus. Yang singa bila ni ko bagi kita orang gitu mai Malaysia, kemudian tu mai Papua New Guinea, Pulau bagi kita bagi kita mamni tu mai Papua New Guinea, Sabang Pulau tiga dan New Hope. Bagi kita ni sini ko bagi kita orang tu mai American Samoa, bagi kita mai Tonga, bagi kita mai Vanuatu, mai Solomoni, bagi kita tiga salah tiga mai biti, Sabang Pulau tiga bagi kita ni. Ini ada ni mana turang Yesus. Kami masuk dalam berita lain kalau malah ni sota bagi kita ni. Bakal umat kita ni bagi kita ni. Kalau sota baturan rende Yesus dah wali leng ada sini ko. Nak kalau mau rawat sandura kasih rende buat. Ada sini berani ko. Bosok ko urna langi. Praise the Lord. Ko bos ngai pulur pulur. Dan ko ni ko tang rabo. Ada kami berani si hobe tulun ko jendai. Siapa berani rende soto kaya. Nak mole bona ko. Nak ko. Ada donga na linga na sota biko. Ada ba ko tegi ko ba kalau mat tegi ko. Ada kami berani jendai. Sana mole lava. Kemudian lalu lotu ni lakat ti ko bega kami jendai. Sombe kati ko na dapat itu memang ingin sawang bulu telangan beki muni. Ena ada ni mana turang Yesus. Ena singa ni kuasa. Ena mana dapat itu untuk na wekan dati ko na singa ni dah usah lulu na dibelita. Sa singa itu rioro taloka. Praise the Lord. Wahai tartar itu melok loto ko ko tartar mate ya sibo. Praise the Lord. Nangani mene sibo do do ko itu wapo itu mai beki antara di marau. Praise the Lord. Oh ko do taka tomo ko wana PlayStation meloto. Sa sibo ka sama to ko. Ibe mo kita nggak untuk kau sostek buat kau mungkin di beach ni cuan. Kau selalu lulu kau safari itu tentu. Ya udah bercimbil. Praise the Lord. Kalau orang bilang tak sama esok nanti orang membayar itu. Ini sih kemudian kau namanya maru kakak. Kau nak tahu di sini kau kita bagi kemudian ada yang mana turang Yesus. Di sini nanti kau pulang kau nak menipu pada tengah. Ini memang sebenarnya pribadi kalau wanita kita kalau namun mati kau pada menipu kau ngande itu kau. Ini pun orang Amerika. Sekarang ni kita mau kita bagi brother Sibi bagi kita bertemu mata share mata gini-gini. Doa mana bagai sosok lebih betul dan kami dengan ini. Haleluya. Kalau kita mau kita bagi untuk ditarang kasih bagi kita berhenti, bagi kita bertemu Yesus untuk sakit bagi kita dengan turang Yesus. Dan kami bina ni segini kuat. Praise the Lord. Allah kira ditarang mata kita kami mulai tengah mai mendung tengah nak bola, mai tu dia lalu tu bikin dan segini. Saya nak mengambil tu yang kuat kalau mana mai wasir bagi bikin dan segini. Betul betul bagai sosok kuat kalau di sini. Sarap anak lo na materi kuat. Irawan yung may buti betul na kumulong ko Amerika. Wala ko main ko kila niyo siya ni mulai ni wala tani na tu wala niyo komunikasi dengan anak meluto ko ni tu. Haleluya. Amen. Kalau bagi mungkin maro telai kenal lo ni komunikasi. So bekem ni sa minggu Sabtu may pambalam sa sel punyo kilay kem ni. Sista ko pandangan ko sa sin kilay ko. Oh rendi ko na nalulo ni biya usawan ren ka ba ko sin. Ano din na pwede man ko. Haleluya. Kalau ngatin na may soda ti ko na pura-pura na kalau. Pura-pura lele wala na. Haleluya. Kaya kaya ko itu mana kalau. Karena ini na pura-pura ko. Well, boy, we pinag ko anak lo,
tipo may loto sa lagi tipo na ano kung may ungan yung mata may Amerika. Ang sa tigo na pala turana. Yung ungan yung mata na turana punuan. Kung ninaturan ka na marama, na kahit na mo na taliraw-raw. Ang ano taliraw-raw pa nakalaw, ng tala mabigyan, nabigyan maliliw. Ang nasasay na ito yung buko niya. Ako tipo may loto ko ito sa kulot na siyenta. Wana kasi o tugtoni. Ako tipo kaya sa buko ito ko wan loto ito ni kita tatali ito buko ito kaya. Sama ni to sa tipo na bingarabi may loto kan sa raboy lu sa na loto may loto kan ikuan. Sa bibi tipo na sumulin loto sa tipo saru, tipo na siyenta. Tiba tali dua tali sa dito yung nganggo di kelabek o talango mo seserauda sa kalite buta tali dua itu satu meter hukum sa ramai lebsar mata-katakan itu minutok kemudian masih bernes telen minutok melotok sa ramai lebsar mata-katakan ni bau nu melotok juga dia namas berarti kita dia buat telengai nonton wanua nonton berkor sa lakokin mata-katakan ni kalau boleh sih ni dai, mereka itu pun mereka tahu sa ramai lupa sa to sana nakabaka. Mereka itu pun mereka tahu. Mereka memang ni ram yang sering memang ni lagi sa. Kalau kan pun sa ramai ni na lot tu, mewiti. Yang dulu lele menurut ada no sista sok. Iya juga sa cikin anda dua kali tal-tal anda besar juga. Haleluya. Oh ini nak kalau salah kamu tu kalau may vidi, atau tiba may loto ka sa tu na bago na kasuot. Uy kung masalok man din na bago tu may may ram. Atau nabiya usang lang kita. Wala ko pinatawala ko tu tatala mo sa ngalo. Ibe nga na mo no. Ani pinakata mo ra kita. Aw sa na. Wala ka mo tatala yaw ngalala sa tu ngalo. Ang kalala pinakat. Sental do na ka tao tegyo. Itu na nga may biyo na lako. Uli mula na kaya. Uy sa nga natin laman. Yang mana sangat menyelam untuk mengelam kita. Laman menyelam menspekkan malilai kau gelam. Orang kalau begini dia nak koroi. Saya sangat nak paling potai. Kau sangat itu le muat itu ngayon nak paling lah. Mengrote gini begini pun musalim tukin. Kau tiba kau sangat itu orang cuci nak mana tu lebih itu ni. Mau bulan tolu aja. Boleh setengah. Tiba kau sama itu orang cuci nak mana dia mau boleh dua nak berbaca. Mereka sangat roti mutar mo na non rapale bikum na tiyo ilotok ke diba ko di sampul itu na may lampa may biti na nung ningon itu may biti buhay ito na may lampa sa kaya pakan domong pulo tuntuan buhay taray kayo manguwasak nakapan nga ni kalaw ay karambulay ka na sabi ko nungo nagkukuwasan nga ni kalaw nasa kita ni tiwala tumata nagkukuwasan di ko sa kapan kuno sa lauray nagkakapan kalaw na punungo nono pambulay ra tindaran do tanga mo no kor ala kan gin natorol ay bulan bala ko koro ko lakay na kabatu na nila mo ng mani kor ya na ka no kor sa nga na bala no kake nakay mga sabta ni sa no kor sa nam ko no mo sa te man arti ko na kaya na lolo mangani ka lo tin mabisa mo lagi haleluya amen ara kan din ta kasar ngani ko Oi, ora se toro tutu sarang kete bumeran lo tumai. Bersa kete bumeran kilam mana ko, nang satu suri neka. Ya raw yo nang lebih keran na ko no pala dan di santara ira tu na benglam. Amen. Tentu na ba ko sini kalau era sama ni ame pada sama ni tidak tak. Laka saya tu bir. Sare ra tu na lo. Yes. Oleh tu ga sare yo chena ngono tu wayal ta mo lo begin. Sama ni orto kerta na yung sakit tan mo to kali. Okay. Tuntal na pula mo tu ge. Merawat na ngo. To sa ke lista. Sanay lapan mo sanay sa nya bino no nei bola. Ana mo ni bos sa to ri na no nei bola. Ika sa ke lista ya singatam. Ya singatam ti anu ti na bos. To sana ko ita sa ka sumay rekray ko terlak. Bentar lay pangantan pero mantan ngo ngo. Dole mantan pero kwa. Pero ko tan ko lote ni mantan pero di ngati porgina. Ngati porgina sa tataw pero me bolot ya sa tuno eu. Ena ngor sa nang sa plapa kineki. Au sa tataw e kamni ngo bel sa wala de sutare.
Ilota kami bukan watalemi ya, sampai orang kan, ayat kata biar kalau sampai terbaik sa bisa udah asal singa biar sa so di mana bisa di mana kata kami ya. Satu lo ya usah nama lo kau ikut lo ya, sama lo kau itu lo ya, ya terbaik. Ibu kan lo saya bilang kata ibu kalau lo itu saya lah. Kalau mai ilota kau tu saya bilang lo ya, ya usah biar lo Australia. Bingo, Amerika. Tadi kalau saya, kalau saya bilang kan, iya usah biar mana saya, ajar kalau buat nunggu datuk tua apa, sangat nunggu bisa. Itu nak kaya pura buat datuk melo tu kalau, saya ulang orang mewah Amerika, saya nunggu nunggu sponsor, saya nunggu orang nunggu kan. Kalau taruh dia, oh sponsor tinggi. Aku tu dengan Amira, ya, aku sponsor tinggi, aku serta dah apa itu apa sponsor tinggi. Kalau tahu dia okey, kalau orang mana Amerika, Kristian itu orang sponsor. Nah kalau tu kerja, ya, aku dah apa itu apa itu, aku yang dah apa itu apa lo, aku yang sponsor tinggi. Kalau main apa yang tu na embassy, kalau media sosial Australia bola tu memberi, Australia biru tu ni bola tu madrasah tu memberi bola. Wajah saya Australia mau kan nama bank statement. Ya saya mendengar itu nama bank statement. Saya mendengar itu mana itu biar. Kalau memang Australia ni nak kami mana kita mata cuci kantor. Australia ni mana nak bukan kerja kok. Apa yang tahu kalau paspor masuk kantor member lalu nak kata Australia ni masuk kantor mana. Australia ni apa? Kalau information serang pemerintah dia itu nanti otoritas mana. Kalau tu biasa itu bukan warna kaya, warna kaya mengalih itu betul. Warna nombor apa ni kaya? Saya kami pun guna bos saya lebih. Ya ini tu nak lalu, dia pun guna tu nak kalau lihat. Haleluya. Kalau saya pun yang paling kau ni dia lawan tu kita kalau. Saya waktu ni tu nak dia tu guna apa? Dia bahasa lagi. Apa ini dia kata tu lebih sih. Lebih sih tu sampai kita kata lagi. Yes. Haleluya. Ojau lakukan kita, terus yang apa kau buat? Ode orang lagi juga bang, ode orang lakukan apa Amerika? Aturan, lalu French. Saya pun taruh tangan mau, ode lagi lalu French. Turun kami bang, oh ya turun apa? Lalu French. Kalau lagi juga beko, saya lagi juga macam. Lalu ya, orang begini, kita ingin taruh ya. Haleluya. Haleluya. Salah ibu dia, salah ini kaki dengan bukan. Kayak itu tadi kalau punya turun dengan turun, pun itu pun daun telah, itu pun lebih lebih keren. Amen. Segala orang turun daun telah, bila ketika ada bank statement, bila saya boleh lah betul dia, kalau ada betul dia orang yang mungkin ini. Haleluya. Amen. Pasal bawa dia. Kalau bawa lagi nesmai, bawa sarung, ya unak kayak biti. Oh, nak biar macam ni video saya ni nak ada boleh kita nak kerja ni, nak kerja. Oh, ya okey, tu orang. Saya kalau ada mengatur saya kalau mereka masalah itu, terus saya boleh sudah baby, boleh tu yang nabi pun lagi di bawah sampai ni. Haleluya. Oh, mereka ni kan lagi di keluar, kau di keluar, sabar lupa kita ni nak pergi. Yo, mereka dah tu ya. Mereka dah lagi nak kali kan lagi interview. Mereka dah bawa itu kami bang itu interview. Saya dengan bersatu orang kita ni kami batal ya segala tu, aku bersatu dalam. Amen. Atau nombor beda ni kami ke? Betul segala. Haleluya. 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 Okey orang mai. Saya ni tu anak kau, tu lebih kepada orang yang merah. Praise God. Nonton tali rora, nonton tali rora, buat anak kalau bo. Kan tu lebih kan tentang mereka. Bagaimana tu yang kata Australia nak kau Australia. Amen. Apa ni mungkin kita curang bilang. Mungkin kita kan kenal kita. Australia. Haleluya. Amen. Kita kasar. Terus sorry. Boleh tahu yang nak sopan nama ini? Yes. Wajah sama di biu mayo, nyusat saya kalau tu punya loh. Sama di biu mayo tu. Kalau sangat apa dengan buku ini, kan ada sendiri boleh tadi. Tu nak ceno mana begitu begitu lompat kami, berarti aku masuk kami lo tahu kota tu ya. Kalau saya aku itu ni kalau ada kota yang lalu bisu. Kalau saya pun nak kali aku masih lalu bisu apa? Kalau kali bisu ini, kalau kita ada bisu.
Salam baik. Oleh bukti karena nunggu kamu, lebih kalau kita na tinisi. Rasulnya mau tinisi kamu, mau nanti mungkin kamu saat penjalan saya bisa tadi. Sampai pintar pun, saya sih mana lebih awal, mana lebih mudah. Saya pintar orang bukti nama itu adalah sila. Mana sila menolak lagi. Haleluya. Saya rasa kita kabar kalau. Dan orang buat juga ya, saya bukan dia. Oh malah dan mau nak bukti kita dan lebih dua satu saya menang lalu dia. Lalu lagi, kalau mau tempat tengah apa yang nasi, boleh dia yang lebih beruk bercuma ya. Sangka sini itu lalu dia ya betul ya. Sangka tempat tengah melekat ini gua boleh cuma itu ya. Jadi mungkin itu tu gua betul ya salah mana hati dia. Sampai situ nggak betul ya. Betul sampai salah ya. Lalu menang kamu tu betul kita tak terlebih hormat. Lain lagi kamu orang dia cuma apa? Lalu kita orang kita mau lalu kita mau dia cuma. Lalu amalan, bayar lalu cuma ini. Bayar itu dia cuma. Bayar mengenai cara cuma dia tak. Bayar sesuatu yang bayar sesuatu. Kalau lambai dia poti lele, sebenarnya poti lele, kalau sekarang dia, susu mengapa? Dari kita dari itu, nak kaya orang itu. Cari pindah ke negara luar. Residence kalau nama ya aku buat untuk siapa? Kalau tu bagi doktor, video ni kan ada belum ada bisnes. Terus orang dalam orang ikat, kalau urusannya turunannya apa memang dalam orang. Kalau orang ni orang perintah dari sini, memang pasal memang berdebat. Saya dalam mestinya akan turun berdebat dari sini, kalau tempat. Kalau saya tambah tentang dari sini, boleh leh. Kalau tempat kita sini tempat. Terus kita cari tempat mengaruh, tempat mengaruh. Saya kalau melihat kantor doang. Nanti kian sih kata orang berdekat semua. Kamu tu nak yes dah, dua saya tak sedih. Kalau dah mengaruh ya, dah betul nak tanggal dua. Kalau kata nak buat itu macam ni siapa? Yang kata le cuma yang nak dia ni. Kata nak saya pun. Dia ramai. Sarang kami kan pasti ramai kan. Nak tu tolong lagi di dulu ramai kan? Tu ramai na. Kalau banyak tiga tahun tolong. Dua pasport. Kalau pasport rumah, tiga lalu pasport. Tiga lalu pasport, salah lalu besar. Siapa yang tahu? Sendiri lah, saya tu salah di Inggris ya. Satu lalu pasport, yang doktor mulai sedikit cendol bersih. Kalau dari lepas lalu pasport, satu di nado pembeli siapa boleh tunggu? Di nado pembeli siapa boleh tunggu? Jadi okey, tiga di nado dia masalah dengan sama. Haleluya. Okey, salah. Kalau yang itu media ya, dan media kemana? Kalau sampai waring mana tu, kurang kita lama dan ini dia. Apa tu? Orang di mana ni? Aku nama tu, bengot tadi cucu ya. Haleluya. Kalau mereka betul betul ya, kalau main. Kalau salah memang wajar, tapi media ya, mungkin nampak dia. Terima sampai bila boleh. Kalau banyak terus saya di cuma mana, bela kau ni muriau cuma. Kalau tadi nak bunuh tu bunuh. Mana di malam tu kalau curi, dia langsung. Lalu, dalam kali satu kali ini. Oh, lalu mencuba tu dia bawa kereta. Lalu sana dia oleh warga itu megang. Kalau mereka pun punya ikan, kalau aku bawa orang. Oh, yang tu megang, sesuatu dengan dia bayar mata. Kalau dia orang curi, dia orang kalau kau gaya tu bayar mata, satu makai pada yo. Haleluya. Kalau bilang anak kamu lebih. Haleluya. Kalau memang tu lebih lelak, kalau masih cuma lelak. Kau masuk tu lelak. Kau nak tipu tak? Kau bilang aku tu lebih. Kau kecil tu kau tu lebih lepas tak mana, lepas tak mana. Ini lepas tak. Kau nak sami masuk rusuk betul. Kalau tu kau nak kita. Asal orang Buria, mana Buria betul. Haleluya. Betul kau lelak. Sekilas doa. Oi kau, kalau kita tahu nama itu orang Amerika, dan orang ini kau orang sana kalau sama itu gino. Sekilas doa. Contoh lalu itu nanti ini kalau tamu kau boleh tertarik tertarik. Saya, paling tiga sana, mana orang itu kita orang ramai sih kan. Kau tiga tahun mana kalau kita orang kalau memang ada orang itu kan. Karena lalu ini kita cuba. Lalu ini kau orang sana, ini saya cuba kita kau. Kau tanya tu le siviti.
Haleluya. Kota ini boleh sibit dengan kota lain yang berbeda. Satu 3 menit tadi main nak kalau ada orang ramuan, nak orang ramai sih kan? Satu 3 menit main sampai orang diri kita baru. Kalau motor orang santai itu dulu. Berarti kita nak buat baik, sampai orang tu dekat nak buat baik. Haleluya. Kalau kalau tak pada lo, kita bisa boleh sini lah. Kita bisa berkata lo. Bisa membuat diri kita pintu. Si malam membuat Italia, oi. Haleluya. Dia salah mereka kalau kau tidak main. Mereka kalau mata ini kau keluar, kau jangan dia bakal mata itu orang. Berat nak. Ikan pun boleh cuci dia semua. Amen. Dia tu orang baik. Bersatu orang ini orang. Amen. Sekarang wala ni sana boleh orang tanam ni pepa. Santo tu dengan kata kau bikin ni, santo tu nak keluar. Diraya di Montang, kami tu nak keluar di Montang. Ni kau bilang itu ke, nak tolong nak kata kau boleh rawat tanam ni. Aku ini nak cuba kalau. Kau ni kau lester begini, ni terus lagi. Kurang kerana orang, kau ni nak kalau di sini ada buat. Yang menjual orang untuk kenyal. Aku ni nak bikin ni na tiu melotoga. Simel tumbo ada dia sarang berrek baik kalau bikin melotoga. Sangka setel dia upaya. Haleluya. Kita sokong ko. Sister Kika cuma ya. Lele cuma ya. Rita yang mesti lagi. Oi. Kamar utai biar macam ni. Kalau masakan kuah. Kalau nanti yang ni kurang. Benar nanti pun dia orang benar kita. Praise the Lord. Katu mentola benar kalau sini tu ada song. Praise the Lord. Boleh terlebih orang. Wanti otak itu bikin dendai. Saya ulang ani pada tertali di kalau dalam penentuan pun tertali. Nak kalau terang ayah posa tertali cuma bikin satu cuma tertali di kalau bikin dari sini pun satu rokok musul di terang. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saya ulang ani terlebih orang yang sorakan. Nak kita nggak mau terlebih orang kita buat nak kalau. Saat terlebih orang pada kalau nak kalau yang tolak nak katu betul. Praise the Lord. Kapag mana itu orang apa yang orang turun itu satu apa tiga nak tui. Praise the Lord. Boleh kan apa? Ibu nak lupa ni tui. Ibu nak turun lupa ni turun ni turun. Enak kami menari sendiri. Tapi tu lebih kejentai. Sendu mai bosa buat rakan nak kalau ni bukan nak bikin dah. Mai bayar longang kata ikan. Ni lalu malam ni lalu. Praise the Lord. Lalu terang ni dah. Sudia nonton imu. Nak karibi kuaner. Wata turun toko. Nonton koko. Nonton iya utara. Jangan dia bertimbul nak keluar. Ini kami bina di sini. Itu nampak. Jangan itu nak sponsor. Praise the Lord. Kita nak kira nak kaya. Nanti bina sponsor. Nanti bina financial statement. Yang sarat. Tolong main nak keluar. Wadi mentar orang. Haleluya. Bahasa usau tak lagi nak keluar. Ini sini keluar. Ini keluar. Allah bersangat di benda. Praise the Lord. Allah ikut nak tikin nanti. Allah ikut lebih nak keluar. Jasad ni bayar orang kita termati isimu. Ini bayar orang terngabi pilihan. Ini bayar orang terngabi indike. Ini bayar orang terngabi kiler. Ini kami bina di sini. Haleluya. Wambut ini boleh diurang dalam bulan. Ini kami bina di sini kuah. Nabi tangan kamu ke bawah bikin dah. Nasi bina di kuala relingan imens. Nampak itu tu na malam minggu mayarina. Dan itulah kalau kami praise the Lord. So satu pun itu disami bitar terali. Yang lalu itu kita lisot itu ya lalu itu. Praise the Lord. Yang bukan ngatur salah lisot tetapi cuma terlelang boleh katakan. Praise the Lord. Kau yang kau malah names. Kau bukan itu buat terus melabu. Dia kau kena noturangan. Di bagi kau sekarang ini malam minggu. Itulah kalau kami. Praise the Lord. Mental itu manikina. Praise the Lord. Nanti terletak apa yang punya bola lebu curi nasional. Haleluya. Kita mau minta toto kau ya. Nabi sangat nabi bunuh kita yang karabi kita nabi karabi member international orang bodohnya kita buat tu tak tu. Nabi ngono. Praise the Lord. Kau bawa nabi kita kena mens. Ini semua benar di kuah. Saya boleh kata juga nabi kita pada yang bagi. Praise the Lord. Haleluya. Saya boleh kita pada yang bagi. Orang bodoh ini boleh kita tak nak keluar. Total ini nguvo. Ina boleh pilih na boleh satu mematan. Orang bodoh ini pangatagi kita apa aku kuasa nak keluar. You need to obey yourself to the Lord. Praise the Lord. Ibu musuli ibu bana keluar. Lele bana keluar. Mi pangatagi ko ini nai. Kaku ni o boleh tegi ko.
Praise the Lord. Kaku ni wo sani visuli ko dindai. O bang boto bekeda keda dindai. O bang geti keda na singi ko. Lalang wo sangande. Menta lagu batamai. Menta mai bitur lin tarwata. Ena singi men ko berni rawakin na vikal lin. Ekan di bekeda kina na kalo. Ena singi ko. Ndo mana kana bangsa so le bo wala ko. Ena singi na ni ko. Sura satu di tarwata pas na mala de mai. Bolo berarti ko koya. Ena ka bibina ni singi ni. We are a great people, we are a great church. Celebrating all my thought to my tungan, and I don't see the link in the beginning, and let them know. So in the cell, celebration the cell, now not to university na New Horizon, the thing is in Sabah di Teriki, ulit terus betul terus berbagi di kerus dan bagaimana pulau itu buat. September minggu, terus orang baru itu setahun. Stava cercando l'altro, secondo me venuti da Ricciardo, anche non dovevo entrare in praise and worship, e se non va a carro, e stava andando in Chico, la nostra Gianni, non ho loro tenato, ma è telefonato, amen? Allora, poi sai, come la mano mi do, penso al chiasmo che tutta la mano devo bring my honor, so lì qui ci vuole preso la mano mi do, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah mainan. Ya Allah, amen. Bela, Yesus bermula, sama-sama orang yang lotu, amen. Karena tu kali ini kita kena maju, amen. Orang yang lalu kita kena masuk. Dan sini kuat, kita mahu lotu juga untuk invest na light of the world. Mission Center, kita bikin dan kita nak sosok lotu go. Orang mai non tu bulan tu kira mu mai bulan tu bertu kalau dia tu sama di situ dia untuk nak plak. Amen. Kalau satu go, sahaja orang tu nak plak go ke bulan imuri. In grateful appreciation for your inspiring and encouraging message on our church 12th anniversary. Yeah. Malindo kita nak kena plak go. Benar mo may bagay tayo kaya sila sa mga minuto mo atau ating talaga na Spanish speaking church usap na ulang era tiko beto na Filipino atau Lord Narsara atau Maruta ka maluto na mata. Amen. Waktu sama Luther cuma kaligo sa double sama luto na taka sama luto na buwan kami mga ginagawa na buwan tulanga di rocho ni bilang tayo pintu yung mga telchumorto au teruswa norto university na tuna bema maka baksawa siya untuk lagi no Dennis Conrad kana director of international study untuk bulan kira na Presbyterian East Bengal dan bagi go mani visual itu mungkin apa mani di dalam tu visual itu ya orang yang tak tahu nabi wahai tak itu lah nabi Muhammad di keluar dalam kita adalah rumah salah dari Indonesia. Praise God. Hallelujah. Atau nasi kalau sahaja atau lagi
back in the men's fellowship of the Holy Natal, feeding the hungry at the park. All the activity itu semua na olor hakana, lelengan hakana, non sa besu ali, mata boleh kita di banding dengan model beira era bi. Amen, amen, amen. Orang nanti kita tak cuma itu tawa, mai toka, ratai, besu cumai. Iwan mangga thank you weekend tu juga pada club. Amen. Kami bayar dong berapa sih? Kalau boleh satu berapa? Sekarang teman teman semua. Guru-guru Italia. Terus cara terus semua praise and worship juga di dalam rumah kita sini. Amen. Kita berdua cumai serba sabang lihat kita ini. Kalau yang bakal nanti kita serba. Di roda, di bangku nanti kita turun.
balik praise and worship. Ana nasaka ni magiging ng mga sabi ni kuwa it's a celebration Sunday. Amen. For the church. Balata ni nasawang bulo mga kana. Irerewang bulo mga. Kasama rawatan naman na General Council status affiliated to the General Council. And doon ka also was na sovereign status. With it you na kaya dua, you can be a parent affiliated church. Akan balay doon na sovereign church registered nga radio district affiliated. And that to make it a we were district affiliated church. Ako naman sa kay process na kina o sa kay kibiyar sa mga Springfield district golak kaya sa kaya lang ang proses magkawin sa kaya December ng pagsati 6 July sa alam mo kina naman tayo golak sa mga duli ng General Council na utilo alam mo na ang mula juga mo mula sa tudali Prisore na utyan ang doon ka na manitiro kayo mo na kaya Amen. Di sa mga binibinaan tayo sa araw, kiyong pinakuwasan kamay. Amen. Kaya doon ka tunang mo, napalinod doon para sa talagang mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Buti ko ito na kayo karabata. Maro tartukin na. Au sa bitar dari Hawaii, may malat na mga turista may Hawaii sa. Yung mga doon, may register tayo na natratak may kya. May doon parent affiliate church. Sabi tal peli, tal district itu sa email termay na form na ano ba yung yan? Member itu, meron itu baru weekend ay, di parent affiliated church. Yan doon na tutuan sa saya to masara nila. Kayo baka nga doon nga na Valinoti Amerika, doon nga na state. Ano doon kaya kalau ito na register tayo nga. Di parent affiliated church ni parent nilagay laban na home mission church meron sa General General Council Status Church. Ano naman kasama yung Lord talaga, sama yung mundo kikina na doon nung dedicate ito man itong kapela may ito na may na district ito na Kenyan Associate. Meron na July was Valera was dated 6 July saya ko sa nga nagulog June. Nabakaw na yan. Again, so we are saving $125. Those so which we to may malata na hindi ko may naman na kape na puno to sa kwet. Tutuan na sa ako. Hindi sa ako kami pinatay siya na. Hindi sa ako kami na. Hindi sa ako buwang bulamay. Irenay buwang bulamay. Ito kita juga sista Kelero kay sista Oli bakit naman bulangi. Amen. Okay. Sa ko ya anyway kita na nada tayo dito na Jesus. Over juga berani mata cukup ini ananda toso yang balata na kana ko dito madamami ko sa nakakataga dito na kana ko tuna wala dia tatalbe to sana na direct ini sebelum gor bi wala sana tatal ngamay na to rukudo to kena tartamay yan ko sama na to sama to ini itu sa di facility tadi lebih kaya bisa kalau natin juga kini na sulit lo amen untuk buno na kami sini dai our brothers Mary Gio kaya mo na baru binakan dito ko mana na pakai tali kaya daw buno tertsunabi kaya dapat ko ito talaga daw bunaw praise the Lord praise the Lord na nawawala ito nga biyaw amen abi ko mo tina ito biyaw usama ni kiri ko kina may baita ni kada raso suman de bon tura mga na ito
Amen. Amen. Lulu mandar berapa kau tiba sabu. Pada sahabat bila kena kalau. Ni kau na memoro tak kau na share kalau. Nota sovereignty. Da kunin do kau le tak nak kau sudah bikin nak kalau. Kalau mati ni katu bandola kau ini kuat. Dari kita kuat. Tomaro te kuat. Pokoknya itu sudah nak kaya bin nak katutu. Soalnya orang dulu dari mana lah mata orang teman. Iya mata ni kalau ya bin nak. Kenapa karena pokok budi tu kan tahu tahu. Mau baca bibi kita nak kaya bin nak. Nah orang sekitar orang malah pernah nonton. Nah nonton dari sini nak pun itu main naik bakarua. Di Deuteronomy wase walu mateni tikina me ado mana tikina itu Deuteronomy 8:1-3 niko beba kana numu tubi kada ino da kalau pula Haleluya. da kalau o kana kalau berai da bingo na kene da pula tiku kina na numu tiku no ko era tiku ko pula tiku Iko vingarabi tu mata ndona kalo. Ni gola ko meno na male o me songo ni tiko mata ni kalo ko. Ni ko tiko me vale o ko hepura. Na vika ke de ta paka do na tamata sa fa pula. Ano mo tiko o ko hepura. Ya sai tiko na mata na e kila ke de tiko ko na vika ke me male tiket. Sa ni do na kai lutu gal mata ni. Narani ngole dapat na tamata, narani ngole dapat kena na kai buru-buru, ano to kalu, nasi narani ngole lebih kena bukan tu. Pakarua, masih walu, dua, kena tikin itu. Tiga nang mula tambo na beli kita ini na translation ni NIV, kena babalangi batambo na kena roro, Be careful to follow every command I'm giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your forefathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. We live by every word. Hallelujah. Narawangan mula ena bosa kede nikalo. Dado pagsobrang masuna kabinan ko. Turangan ni mami kalo. Kimami tu bagaraw na nomuni sera. Hallelujah. Nalo ikimami rebi kemuni. Tawat tu se nelo iki mami turanga. Ikom ni se barabaga tu ni bisa ukira ni mami mo. Nawale mo na nomuni lolong. Turanga rawar bikimami kune matamuni na kabi binagani. Jesus. Turanga ni awala kina kimami maliwa. Turanga ni alotam. Ni bakaya ko ka kina kimami maliwa na kabi binagani po. Kau nanti nani nomuni bosa. Turang melabeti kina na hal. Turang me wako ko te kina no bola matamuni na kabi binagani po. Ni bosa be kimami na nomuni tamata na kabi binagani po. Ni bosa kina ni mami matabawale. Ni bosa kina ni mami song-songulot. Na kabi binagani po. Nakawagale mo na ni mami kalo hindi na lo kimami kila. Oni do tu mate kimami na bengaw na kensa. Nakawagale mo na kabi binagani po na ni mami kalo.
Nakapagaliw mo na nung ni Sarah, ito ba tikikiman? Nakapagaliw mo na nung ni Chong, ito ba tikikiman? Nakapagaliw mo na malay, tandola tubikiman, yan ang ano ko. Nakapagaliw mo na nung ni Kaukaw. Turanga kiman, baka pinakatakan na bika kaya ko. Sangan na natanya, na rin chisu. Na ni mami turanga, na ni mami baka mo. Nung naulutangan ni kwa, we live by every word. Our family will live by every word. Our church will live by every word. Sa talito na kakadara mula kina, natamatay makamulay, natamatay sudubo, natamatay tawasei, and a hosang bulan doon ni kalau. Kau nak kalian musangat cakap kalau memang boleh diri Israel, pasang mahulu nabai. Memang boleh lebih rasanya. Kau ni nasihat ni pula nawai, kau ni nasihat ni pula nak kakak nak makan, ena bosan pula kaya kaya kau. Kau yang kadi mana yang londa, ni tali orang. Kau yang kadi mana yang lo, ni bukan bautu. Hallelujah. Ni teka mulu orang puli nak lo, mana wero itu. Wika ke ni maleta no bulia puro ko nakai kune ke nakawe tahu kune lomba lagi zaki saum botol ni solo era wika ke ni bulia ko bulia na ndonga kana no bos yes mai lutu na tamata lutu na bunda otama mate ke ibi sa teka bu membasi kamai nei bala makaburu. Oi nakere, okela ni mura mea. Enda sa kuni teka ni para palata. Dane sudu boleh mai. Sa takamu tu rondo bola. Nei pala ni bola ko. Konan ragi ni bola mana mero ite. Everything was supernatural. What God says happens. What God says happens. Ni lutu na tamata. Sa kota mena tamata. Impasi kama ni bala na sa kota pala tamata na ni bala na no ko mga tamata kena nakai kila hukwai mina rin bula kina makateki kwa uno ndoro namba kisawati ena ndara na me kalibari basi kama kena wale toramo chisu glory lestor mo ko me wale sio lestor na ngau tore resere basa ngau na mbaki wana la woni lekutu siro sombo kwa tori ko me basa ngau na singa Maliun kena saya mana kena batu kwa moto kila kina. Man shall not live by bread alone. Every word of God. Kau nak nonton apa kamu kita sama mulai. Bira kau murmura. Ese sewa bira nonton buku. Ini sini understand tak? Kau nak kaya sangat cukup nak pulau memang mahal tak begini kutimu. Mau ikut understand tak kau? Ikut mau sudu bo. Oleh tak saya tu mana kau nak? Orang ramai garai tu kau pakai. Nak kaki lah, yang spiritual realm. Ikut nanti kau apa pakai lo? Yes. Hallelujah. Kalau kaki dah rusak ni sudu bo. Kita entar naya itu kan. Ni bosan nak kalau taruh sini di kau. Ni bosan nak kalau taruh sini di kila. Navika kaya dengan balik kaya. It's so supernatural. Nanoda sudu, nanoda transformation, na-renew tayo ni mula. Niya kung may nabisa mo ito na tamata, karoon ni Cornida, lima, tin kami ito, sa puli po. E sinto na ramamura na nakakalapang ko. May isaw na nung desires, may isaw na nung crowd, may isaw na nung mga tutusan. May isaw ka na nakatulog ako. This is supernatural. With one word. Tuwa ka na wasa. O kaya na tamatama ka mulay. May ubili man daw ka, tinabuwa na waka kalo. Na matin doon kalo. With just one word. Tuwa na Roma chini-chini. If you confess. Yes. If you confess. Sa tayo sa kita,
form. Tu kona na sum. Oi go saukati. Menon. Na kena talei. It's so supernatural. One word. Não tô na tamata sa makapulay. Ni kada lang mati kada sa kanya makapauta. Ni kada na mati. It's so supernatural. Omora tu kona tu omora iko na lang mati. Ona na to na bonua. Ona le reincarnation. O kada hindu hatani supernatural. O kada sa kanya makapauta mati. Prata mo ni turamo Jesu. Ora turamo Jesu sa pakamal mo no teki mati. Tukono ko ya ibeno no mati na. Orang mau hendak ni tahu tu kalau makan kita mata buri Yesus, kita sudu ngah makan dua, padu ni betul. Pon tu harus padu tu betul. Tu kalau makan pola orang kene ko, nai sulung ko atau siapa yang lobi memakain tu ada paling dah. Enak ya mu ya ni, nah ya lo ni tamat hai nambula kata nambula kata umut. Kalau nambula dari tu tamat kalau sampai kau mati. It's automatic, it's supernatural. Na tamata lotu sa second lotu. Ona kilangan ni kona dur matani kalau. Pansa tu kona na mo sa ode na yatende. Ode na tende. Iko lotu sa second lotu. Ni sambar siga wala ka mamate. Orere. Ela rena para trada. O kila chiko na lotu ni doni sine kona dur matani kalau. Kona no ka mauta. Na mo ri Jesu. It's so supernatural. With one, just one word. Mana orang dah sudu kena, orang dah sudu mau kena mati tu ni kalau, mereka mana mauna, mereka dah mati kena, mereka lesuai ni mereka mata, mauna kena lama ya, we are living a supernatural life. Awak living is supernatural. Tu kena murmur untuk marah yang nak elok, tu kena nanti pasal kalau tu sulia yang nak elok. Orang sini difikir tak kerana macam apa. Lalu tu mulai dah misina. Na ekonomi tu memurmur, dah tak tu nilabu. Dah tak tu nabi moli. Okey dah orang ekonomi sah, kan dah tak pakai motor atau tak kerja. Mereka kena mempunyai cara nonton pula. It's in the word of God. It's supernatural. Kalau mana orang itu ramu Yesus, mai Kalvari. May bagat data ko kwa. May bagat data ko kwa. Na ibalo pala ni pula ni muri kwa. Tulo ko nindo sa memoriam. Do talera ati ko. Do dalan to kana ko. Ana muri to kana na bosa. Ana mula to kana na bosa ena ka pina kani kwa. Kono mono ka na sama impula kina ka na muri Jesu. Kono mono ka na sa ka tingene mete tigo kina na muri Jesu. Na mono mana kina na bosa ni kalo. Kaya ito mula to go into the natural world, but can operate in the supernatural. O paano mamatala ka mga mga Efeso? Go na heavenly realms. E sila nitaray ko kina orto na kaukaw ni buto-buto, kaukaw ni murumuronggo, na kaukaw ni lamo, na kaukaw ni muku, kaya sinra ni leway ko. Kung naman pakaya ito kaki na nakalo. Balang talaga, naman kayo managaki na nanonobos. Kung naman kita nunggulan di ko kina nakabinagan. Pero niyo, tiga bulan ko tun sudah nonton kalau yang pula. Ni ko sama bulan ni ko makasama tayo ko yang pula. Ni ko na nonton naman makasama tayo ko yang pula. Ni ko lang naman wala, ko may duri pala talaga naman tayo ko yang pula. Ireza di ko kaya. Ko na heavenly realms ko. Ko tu ko no pula, satu kina naman daru mi baklawa tatay. Tu kira ni darubi kami daru marurukin. Nabi kami balatarin darubi mata. Nabi kami balatarin bagi beko. Kita harus sampai di kelah. Yang mata ni kartu mata lah bagi kita orang itu orang Yesus pada dalam nak kalian. Kalau mana itu yang mana kita nak kalau. Kalau mana yang operate kita nak kalau. Betul tak? Kalau mana yang nanti kita magal lepas lepas. Itu kalau nanti mata saya berawa. O kita harus tahu nak cakap saya ngarau. Betul tak? Kuna juga orang mau saya. Bisa nak kita nak cakap saya apa yang nak karuta. Betul tak? Kalau mana bayar. Nona bosa na. It rules.
mate ni tu ni kalau. Kona kakak ma ko choni tu kono ka choni dorela. Do we mutu ni. Saya tu mai na mate ni tu ni kalau. Turala ke mara mate ni tu ni kalau. Endona naka. Endona ka ide dere kina. Na nona bosa. Bosa na kalau wana meta ila itu kono ka. Oya una roko mira ka roko bio. Na nona bosa. Sali tu na ka ni bisota ka na nona bosa. Na mukuli tamata. Na kila kani tamata. Sina dabo itu buru-buru. Na singro ni tora ka bisota ka nona bosa. Gona ni ndaru standard. Jika kita berlaku wah, terberegi pada kota kuch kita bermikir. Nothing will change. Nothing will change. Bono-bono pemulih tertokin nanti sampai lo Yesus mertau masuk, tu kuna mangko parito sa masuk tu masuk mangko. Thy kingdom come. Kata mangko, Thy will be done. Go, no. Kau is too powerful statement that governs our Christian life today. Oh, so many kalah balik itu. Anda memang matal itu kan Lord, Thy kingdom come, Thy will be done. Na kake na kau itu kuna, it goes. Sangat kake itu kuna. Sangat kake itu kuna orang tu White House. Sangat kake itu orang tu orang White Ticket serta orang buku sana. Na kake itu kuna dan orang bosan. Bukan itu teknik yang kita nak murid Yesus. Betul kan yang mulut tu supernatural realm. Na baika kere, me pakai dor na kalau. Na baika tu doko me tekebu, me create na kalau. Tekebu hai na dor na bosa. Kau nak kena bimbing kena bikin na bosa. Na dor na bosa na kalau. Besi na tamu tu doko rawasun ni na me boleh lo tu betul roda ngaku. Na nona bosa. Rawan ini ndaru sere. Rawan ini ndaru mai meke. Na nona bosa na nona bosa na. Me teke bu hinto na taka bina ka tuna na nona bosa good works in you. It has to begin with the word. Bona bula ya mo ndaru baka mo tekina na nona bosa. Na nona bosa me lawan ni ndaru pula. Na nona bosa me lawan ni ndaru baka na nanu. Na nona bosa me influence de to mai vale. Na nona bosa me na tini kina banta me na rama kina ni ndaru sa. Teka muru rango hai ng tono bosa. May risto taka ng bula. May risto taka ng mata pamahali. May risto taka na bihka kere o Jesu me kalmari. Glory. Ena tono bosa ng bula. Tono chani. Koko kang bula me na hagtigibu. Kaya liya tama-tamay na bosa me. Yado. Engone tura ko Jesu Kristo. Pagkataglaran ka na masitin ka liwa nila. Daba na lako ko. Tono chani na ko angay lako mai. Na tui na tura na ni tura. Na buka wanga ang matana. Na idana na bosa ni kalo. El lako may musuna. Na isele wow ni kalo. Taro na leway ka. Turi mga kono chani. Ena leway ka na nabi tamata. Nabi mata ni tuwa na nona bosa. Taro ko ni mga wala ka na nona bosa. Kono muna na tamata saruya lo lilay ka na ni kuwa. Kono muna na tamata bibiu ka na sosong lo to ke bibiu. Kono muna tamata sabi tunga may bali. You lost hope in the world. Mikuha, nakata mo kami kan, ano nakalo yung mula. Ano nakalo yung mula. Nakano mo sa ito ko na takali na lumalangin. Na mura-mura. O hiko mati kaya undar na takali doon siya. Nanona mo sa tinatundi. Hindi na nanona mo sa. Kono muna. Matani makasama binakatami. Menon na kami na ni ko. Kono kuti kenda na Joshua na wasin ko. Kono muna ni sembera ni mutuki ki kena ni ko kena. Pero na Israel mate kay Joshua. Maka na nomi Joshua na kalo. Maka nomi na nuwas. Matani makasama ko. Ang natwikan na menon na kami ko. Get that word. Seek that word.
siga kena boy. Mona numatiko. Mona kavana veika can do everything that's written in it. Sanga ni songa. Sanga ni konga ko bina ka vike hindar. So sanga ni ko nga e subta hindar lifestyle. Tahu doko. Glory. Blessed be the name. Get that word, seek that word. Ya la taka tu na kalau no kora sa ni murid taka tu na kami na bikin. Na kami kindar ngayon bulan kina. O ko sa ni murid taka bikin ta. Kona ninda hitabi. O Jesu may mga madal taka mga kohorto di sepele. Mali uli kina masono. Seek ye first. May bitaw ka na rogo may kina mo. Nagay murid ka na nakakit. Nakay ko ngandra mo chok meto sa lumo. Seek ye first. May pala no pay Jericho. Seek ye first. May pula na logo, may pula na kumatabo bale. Seek ye first. E nagay murid may nakatulo. Nindaru wawa chuk mateni kalo. Nindaru ngandra mo chok na no sa mateni kalo. O tu revi que te digo no kalo yemo. O ko tu sote ni na alo e kanai. No mo kala wati ko mata na ko hekila. E na sulia maka hindi no ko bi bona no mos. Ko na rima word. No mos e na mo de tau kina mo ko elo bitches. No, God, that's from you. That's from you. Yes. E sulia me kwento na kau po. E do na imuvo. O tu ri na mata tu ko na mai. Mai yo na ulu ni bonu. Go on a moral level, make it seek that word. Make it wait for that word in the presence of God. Palete baka pasikata na baka buto. Sa rawa na kata utopo. Wei ko esa baka buto. Kono moral level, make it wara kena na bosa. Niko sa tumo na baka bauta. O sa pinakati matana na ko. It pleases God. It pleases God. And when God is pleased with you, iko kadimu na ulu ni bonua. O kwe na baka lolo mirata. Niko na tabi ni kwaya. E na tambolo lo mala ni be. But first, we need to get that word. Turakir marama darbo kena monela. Ora kana no bosa. Go e tora na tamata endame e wawa pateni kalu. Bukan kita sama tora tunga. We're so quick to make plans. We're so quick to build houses. We're so quick to put up organizations, committees, and clubs. What about the word of God? Kung nakakita ko lang kayo jokin na. E nang mula na mabingarami na naposa. Just one word. Waraki Jehova. O ko na sulibi ko na naposa mula. O sa ni kalahan na kamula ko sa pagkakas ko ikaw tayo mati chukumya. One word. One word. Tukuna na profeto Eli sabi ni Maya. Lako lesili. That's it. That's it. But you gotta come before God. You gotta get up in the morning and say, God, I need that word. Yes. You gotta come to church and Papa say, God, my family needs that word. My marriage needs that word. My church needs that word. Without it, we can't do anything. Kimamina rusa, kimamina mate, kesana na muni boss. Don't ever do anything without consulting God about His word. And according to Manduha, and according to Ruka, if you want to do things on our own, but I don't know what's on the is the truth. And the Tukunabi ko nakahantong doon mo naka. I don't know what's on the is the light. And I walk like Takabi ko nabunog mo lang kin. I don't know what's on the is the way. You will never be wrong. Pitali na kakatamata, you will never be wrong. At I don't know what's guiding you.
Gonna challenge weekend na kami na kuwa. Seek that word. O sa kanila, nakalimulan namin kung tikukin na kuwa. You just need a word from God. You don't need a better job, say nga. You don't need medical insurance, say nga. You don't need a better church. No. You just need the word of God. Kau nak muna tu nak cisun indo sama, tu kau nak muna give us this day, our day. He will give it to you. Na ninda ritami nga, mendor lako may kuha. Yes. Ninda ritami nga, mendor pakasagar ni kuha. Joshua, nampay may Jericho, enandamo nga nanungubosa. Enakapinda ruwa na choritani, enanungubosa. Karon di ba kasama bigat na kami ko? Di ko saso pagkamata. Di ko sangangan. Mesulit na kalobi ko na nonobos. O ko na sotek ko magkaitin. Karon di ba kasama bigat na ko? Don't give up on that word. Yo. Hold on to that word. Bitale na kanentende. Things gonna go from bad to worse. Hold on to that word. Mahal orang kena masih tin katolu. Pakamadal tar cukup disumur dan disepe. Nabi kain tu tak kosong. Ini nama nak sakam murai kena sore ni kau. Ini nama. Tulo kau nak kau mana mana buka. Enak tilo mai nak tuan ramai nak kata-kata ni sih. Enak tu mai nabi wakani kau. Sangat memang me chok tegi kya. Kau nak kata ni muni lah. Ni kau antara orang tahu cakap apa sih kalau antara orang itu kau kya. Oh kau ya, enak sangat kaya dengan nona kau me betul lebih. Kalau tu kau ya, kau nak muni ni antara kau. Kau nak muni ni antara mula na nona bos. Enak distract tegi kita. Enak kau tak ada lontar. Enak kau tak main lewat ka. Memang kau sotar ini terumpulan, namun tidak. Menteruk kau kuang, ni teruk kau kamu tu, nona bos. Soalnya kena masih walu, tu kau nama buat isu. Terus orang sana bilang, kau boleh tu jelas. Is the father of life. Tu kau nama kau don't makan them. Take heart, for I have overcome the world. Dan ini terus tapi lah, ini terus tunggu nona bos, atau marah nona bos. And don't ever let it go. Bukan orang jual tu, bukan bos ni profesi kita nonton bola. Nonton mata bola. Isalah kalau mau nak, dia pun melulu ke balik lagi. Kalau nak bawa bola. Kita nak berasa wati. Dalam kau tu nak kena rehi ke balik lu. Kalau orang kami minta lah nanti ko. Kalau terus itu kita nak butuhkan, tapi kita nak kami tu fikir. Kung nangonduri Diyos sarang kami na. Nangono ko, sa tuyo ito ka nagkaya. He who called to ko na pola viti mo. O sa kili ko ay magararami ko. He who called is faithful. Nanamosa na sa mga nila su. Nanindori tabi, magitor ko kumatua. Vitali na kakindaro rela, tarbo ko matua. Vitali na kakindaro we tell you how we feel. We feel like it's not working. It's not going to happen. We tell you. Baka puto juga. Ano mo sa hindi na? Ano mo sa iman? Ito na yan. Alam mo binakanta mo. Pagkarong katikin na kinini po. Joshua na kinawa si Wal. Tuna na kalo. Saya lo Joshua. Saya lo Moses. Joshua sa amah ito Moses. Rongo da sarap pa binakana. Lungko po sa tundong. Enamaro. Niko sa marura, niko sa tunga na helom, niko sa mga nanon kina sina kina boy, niko sa muri pagkatotong, sa ganito na tikinebo, ko na kana ya dobi, tu ko pa ako na
tiko ngapa te ki. Oh kona ni ndaro ni nui bina ka ni ko ni ko. Ke ya wana tamata. Ke ya wa kurungura. Na we kanda moleka. Ko ni tiko wata ke. Na ni ndaro itabi ngako. Ni ndaro maru rohena no bos. Ni ndaro tahi ngako ndaro ku kumbi matu tiko ngake na no bos. Mosa tuna kau ya hami Joshua. Na kau ni no bosa. E durumba te mauna. Durumba te na tamata. Durumba te na kahake. O di vida mata na hambaki. Duri tu matai na bukan ya sabto le toro na ipiru. Orto baka motra no bosa. Yo, hallelujah. Orto baka motra balde na kata ka Joshua is stand on his word. Not compromising. Kita na sa kanila. Yo. May talia mata ka sa kanila buki kita ni tokalo. Kita na sa kanila. Glory. Kona kanga hiado. Hindi na maruto na bosa ni kalo. Nangono sa kata-kata ni kini ng buka wanga. Orto durre ni loma. Guys, sa kanila na kaya do berto. Bala talaga sa tuko na uti tura na bosa. Tuko na vi Joshua na warnua na tikena. E buto na kete ni bahu. Au na solia pe iko. Basi kama taniala. Rabuki bere te taniala. Biti ko na gari leone. Ni buto ka ino taniala na gari leone. E damo sabu. E boka na wono te ki ko na leone. Ko na tamata. E roko na bosi iko. E boka dinata na bosa ni kalo. E tu ina na bosa. Bitaliana da vai kai na tui. Bitaliana da vai buka bere ta ka mura. Bitaliana kai na kama ve ya una tamata. Kila toira na hosi ni kalo will never fail. Basi kamai o te vita. E na buda maiela. Ra re ke vitu na mate. O ka tu mai na domo hi ko ya. So tani ni tu na duri tu iso. Na da mi ki mani la ka. Kila tu te vita. Na mo mo butu ko na gete ne ba. Na kalo tras. Tu no ka o le o diko. Olha como você taca na luva de caramba. Mas matando tá ficando disso. Era matar salve catar, mariga que não acima. Nem muito carro no coelho, imagina que o corpo muito. Na causa vai quando era magati gongori. Na causa vai que cachorro quando tá mata. Ela suba é vamos. Olha tá Nicola vai tá chico no bolso. Olha tá como mulher chico no bolso Nicola. Wala may nangontor hama Jisu. Sangay totoo sa rabakang. Tola mo ko ni mateni ka tuwa. Meron weekend. Menturun dondo. Kena mateni ka. Going to a combination waka domo. When you follow to God's word and you come boldly into His grace. Come to no power to the come boldly. God, you said it. God, you said it. Yes. Oh, so I cry, but I'm talking more about it. God, you said it. You will never leave me. You said it, you will help me. You said it, you will strengthen me. You said it, Lord. Do it. Kau nak kau tu kau nak tolong ni periu ya. Satu sambil kita nak buat satu kila, betul kan? Do it. Kita nak butuh kau buka wanga. Kita nak butuh kau buka wanga. Kita will own that 5 feet. Kau nak kau tadi ala butuh kau nak ni leone. Own tahu kau nak ni leone. Kau nak kau ni pita, ni sakila kau nak buasa. Ni sobra kau di kau ah. Nakakatakan ka na sa ruwa. Punto ki Jerusalem mo ko ay baka tombo ito ti Jerusalem. Tolo na tamata sa na no baka mahudi Jisu. Ko na kau kita rawat. Ya wa kita tunga ka na no. Bilutagi don't compromise. Stand on His word. Ka tostos na na chulo no tamana stand on His word. God give me that word. Give me that word. God stand on it. I stand on it. Kau na ele bina. Orang darah ni dah pertama ni. Orang mana betul rambalam. Rumah tu mereka kau ya. Na mereka tak apa boleh cuma boleh turun Jisu. Kau esok ni lo. Ngalu
nona ngauna. Ngole no kana wala tambu tu na mo mo no pa nda kui chisu ngai tara. Na me koti ya ko era mo tro pa o ro mo da kore na kawa. Endu tu ko me ho ko era na kawa. Ro mo da mo ko na bosa. O son rigi tu na tamata na sina ya. Ke buke na mo hitora mo chisu. Ko na yalo bina ka tonto ami kita. Ni kita hukum betul na no bosa. When you hold on to his word, and you come boldly to the grace of God. Orang lagi todo ke Tuhan. Oleh lewat teman-teman masuk tu nama nak apa? You will be a priority. Terus Yesus tu cakap meliu. Tu cakap meliu. Orang kau. Ni bukan betul apa sini kalau. Orang kau makan tu nak kalau weekend tak kau hidup ni kau. Marama, turana, torombo, bonela. Tu nanti nona. You're not easily influenced by the world's view. You're not easily influenced by education. In a buku wakatamata. Sina system ni hura. Sina system ni lotu. But you just trust Him. God, you said it. You trust His word. Tukono Jisu, warto nang kasi may nasireli na balisor. Elemo na marama, elemo na henta na ngona ya ni letia. Tala letia na kulo. Wana marama ni sarapa. Tukono kaya, elemo na muka Israeli na ngona ya. Tala ne mayo ko ne mayo ko. Bihin na prophet Elisa ng bulaki. Kung hindi na lebo sa tukono kalo, tukono tusimit tukono bin. Guys, looking for people who do their work. Who listen and do it. O kung na makarintagi ko yung namin, kung na nabosa, o ilalaka na nabosa. Lebutunan lang kami kaya na kami minaganit ko, ang batikan sa singi may pampur ka na nabosa. O nakaganda na kama, na toro na nabosa, ang dasangay na kama may mga rautikan. To suit us. To suit our lifestyle. To suit our mess. May ka na rin nakatungad. No matter his job, for the eyes of the Lord runs to and fro. Dalay mura, pagarachik mo ko ya. Endo tal me kana tani ala tiko. Endo tal me kana seter reki tiko. Endo tal me kana mesake tiko. People who stand on His word and say, God, give me a couple of guys. Glory. You will do it. Give me a couple of guys. You said it. Kung baka doon ko yung lehlay, ni ko ano nakalaw ay wala rahit ka na dukumay. Ni ko ano nakalaw ay kauwi tagikan. Ni ko ano nakalaw sa pera magando ni bisaw. Pera sa pera magando ni bisaw. Ito ko naman go for you are more than conqueror. Kung ano yung narumbulan na bisin. Nalaw ba yung nabosa, you are more than conqueror. Yan ang sangan di ba kang nahuli ko nabosa. Inatuhuman na ulo ni Wanwa. Yan ang sangan yung raunita ko subi ko sa metarobi ko na ulo ni Wanwa. Rawan ko, rawan hindar may sira tali kayo yung mata ka. Bising at ako. It takes courage to do it out there. It takes courage to do it every day. It takes courage to make sure mo na kaya na ako sa kaya ni tamat. Sa tiro may bisa mo kasama mo na kapagos ko. Kung may matua ay ako sa tikalo. O kaya na sa ni levi ko. O kaya na so levi ko na puno ay puto ka na kete niya ba. Kaya kaya kung duruma na buta ni araw ni mate. O kaya na so levi ko meno. Seguro ni Manu apa yang dalam kami matamu kaya na sulit ko pinong. You are more than conqueror. Wala talaga ba? Go na talaga kami kita romo ni turang at Yesus Kristo. May mati kaliwari. Tolong mo kayo ito ng muhunisa. Na mati ni katumba to ko na papapana katumba ko tala pa sa ganito orang sumat. Nobody can take it away from you. Go get that word. Sa tola tu. Kung muna tuloy ka na yung the clouds of witness. Era told you again, go, get it. Don't give up. Hold on to that word. And then do it, prophet.
kenda matra tama era makandina tani dina no bosa ora era bola no bosa sakane bola ne lapo sakane bola na takaka sakane bola na tota na ka era bola na bosa ikalo o ka tuli kana bola for you more than conquer bola tana la kinda na dau sampai bu bale po ikalo ena mukuri na jisu kinda sa o ka ti mesanon dau sa wili ena boya la ti bo ni ko sa silta kiena rani mori turago jisu tukuna bango polo dei kerenti taki ena halo tamu nikal Oh, hallelujah. gona kena modo gona kena tanya tur bango polo I am convinced osa kila bakantina ni de kalau elo mani kenda bakal lemusa isolia na lumene ndo boba solia na yalo tamu ni kalau me mai tiko wate kikana ni tiko wate kikana no loma e tiko wate kikana na bikake ni ndo tabe na mai kinda rutarana no bosa ndo tunga no bosa tuko na ndo ni sabi sa ni mbori tako kendo na kabina go ina la ko baka dundo ni mata those who walk uprightly ko ina era takawa era muria era tude na no o tine vika na kabinu na kanukua so vika na tuku na kabinu kwa satu cosa vika na kalu so vika tuku vika na kwa you've received that word bala mo may nanguna kata-kata may nasinga sa tingin ko kaya pala pakamalo kaya kung may pananong mula sa tayo turangay din sa siya nanumutin ko ito na naipilu o kaya ang dandalaw ni mata mo ni mata nito ni kalo ngona mata nito sa kanya pala tira sa kanya pala tira unshakable kingdom kaya sa kanya mata may sukay muli Jesus. kukumbe matuhay na nanakosa o sa kanya kala na mga kudruman ni kuwa lang ang nakapakailamon lang ang kapatabuhay tau mate seleng apa bihoti you just need one word remember kali ko tukuna kami ni ko God is giving you that word and still nothing has happened untuk tukuna besite himibal ikusawilika lagu bai tumbo sa kanila lestal may bilika lagu tumbo sa kanila lestal may bilika hindi na tuwa sa hindi hindi sa nabi sa itu yana ba ba bikin daw lakap. He said it, it's truth, it's the truth. And nakakabu kay hindi mo. Sa kanila yo Jonathan Lilay. Dule una no kung ano tege ko ya ko tari ko. Ang dule tege ko na. O chao ke dingo me ko ta. Mateni ko no nakawe ke na bi ko. Tai mo ko. Tan mo no birte ko ke no bumbiti ko. La ko me ko na dre. La ko me ko ni ngam ka ni no. Nakapatok mga vida. O tibida na siya. Sa kilara o Jonathan Lilay. Oh, nangguti, yung kaya naging gumiyaw. Gili mo na kaya daw galawin ko. Mong birtik ko. O kaya sasalitay. Sa tibulero, tibusman. Wakalilay nga sa sige masarap pa siya. Kaya sa wala nga naging gumiyaw. O kaya sa kanya makulutong biyaw. Wakalilay nga sa kahit ko yan. Haya. Kung na ilalo pinakabikin daro na katubinagan ko. Yung kumang putra na nabos na nagkalo. Sa nga sigo ko may labiti ko tayo. Hindi na bono dede. Hindi na bono ito kung nino nabos na no eyes have seen. No ears have heard. Nakakoy bagarot na katubikin daro. So na nindaro na kukubi matuwa na no nabos. Baka Jonathan Lilay. Daro na bere. Matani on daro na bere. Will this work? Daro na luto, daro na betay. Yan ang muna sa ating gumikin, daro kinalingan ni Karo. Kung naman Jesus, He is our good Father. He knows how to give good gifts. Nangono ni daro sa kila, kinani ko sa ating gumikin. Nangono ni daro sa hawakan din tayo, kinani nono mo sa ating.
Mi baka tahuli dike mai. Ki mami tamata ya lonti kande. Tunde na nomoni bosa na venguna ke. Nomoni bosa sa harmoni kwa. Tu ko nanda usame Lord, remember your word to yourself. Remember your word to your people. For today you have given us hope. Turangan kami ni kuah kami meda memang hilang nomoni sekarang. Sangat talento hari ini membilang ada. Kami sangat dengan rahmat Allah kamu. Kami sangat dengan rahmat Allah. Kami sangat dengan rahmat Allah lebu. Turangan kami dengan rahmat nomoni Allah. God, you said it, yet you will keep it. Nomoni Allah tahu memang masih ketaka. Memang kandi ketaka muna lagi kemana. Nomoni bos. To bring your word alive in our heart, in our situation, in our family, in our church every day. Bikinlah murah-murah. Nomoni tamata. Embulangan na nomoni bos. Embulangan na nomoni bos. Embulangan na nomoni bos. Holy Spirit, come upon us today. Capture every heart, every attention. Bring every heart to submission to your word. Break every bondage. Every bondage of loose hope, discouragement. Let faith arise in our heart. Do what you only can do, Father. We need you, Lord. Our family needs you, Lord. Our church needs you, Lord. Ikut-ikut naik kami bilang ini kau ikut kelah. Just know deep in your heart, say God, that was for me. Tak tolak tu bikin tadi kau apa malai. Omong mau terang kalau sahur sana punya Allah tadi. Kalau siang ni kelah, nak apa ikut lagu buka. Tu bagian bulan itu kena nong bulan, nong mata bulan. Kalau italah nong bosan bibi buat ini. Orang bina awal yang bukan bosan, nong ikut. Lailu. Tahu terangga saya boleh dah itu. Ya Lord,
Spirit is here. Hallelujah. And so let me come on in the cloud of us. God will release to you His word. Mother Ryan of us. Or you call them Burana of us. Hallelujah. Hallelujah. That's how Lord keep. Hallelujah. On bread alone, but by every word. But by every word. Hallelujah. Spoken by God to you. The spoken word. The Rhema word. Hallelujah. 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 Brother Nasimo. And I'm pura kila na ilamu. And I'm pura kila na wakasama. And I'm pura kila na wamamu. And I'm pura kila na ilamu. Hallelujah. And the cloud kwa na nabosa. Yes. Hallelujah. The cloud na nito wimo mulai. Ito kala na nabosa. Kama kama chunta kama ne. Nandali na mukina bosa ni kalo. Junior spiritual is. And all of us are receiving takina na bosa. Kaita mutalesi na bosa ya mwana klo. Lord, this is what you spoke to me. I believe that the word is alive. The word of God is active. The word of God is eternal. The word of God is everlasting. The word of God is established. So that the word of God will be kept in the cloud. Hallelujah. Now force someone to break it. Torah. Hallelujah. Torah. Torah. Because you are a spirit being. And a men's thing you are. That was the boss of the cloud. Hallelujah. 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 Claro, somos legira. Eres santo mone de verdad mone solo. Somos legira todo. They have indicated to you, God, that they want to hear from you. They want to hear from heaven. They want to hear the spoken words. We have the written word. Father, we are desperate for the spoken word. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Vamos a seguir en lo que vamos a entender. Hallelujah. Vamos a subatar en delegando vayalo. Lo muten en delegando vayalo. Hallelujah. Para no tener la blockage. En el coco de avances. Hallelujah. Será que el lobo. Mora ahora como en el modo sana. Casamos de quién me botamos. Hallelujah. 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 Look at you, Lord, the top of the cloud. You will stop what's away. Never mind the lawyer. Never do nada. Hallelujah. Never have a book. Hallelujah. Never kind of kill the hell on the. Never have a way to kill the Wakasama. Never have a kill the book. Maybe it was some attacking. Maybe it was a done attacking. Hallelujah. You will visit your words. Yes, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we will not do it, Master God. Come in the cloud. I want to be coming. Or a mother and nobody was. In the Mullah, Tamata, and nobody was. I'll send the love you in Kamli. It was somebody be out. It was somebody be out. And the door and the door. I'll send the wrong. Nobody Tamata. Umbula kila, ukoko kila, uganga kila, au vigomba na nobody bossa.
Chisu na ibangula. Dodona. Amen. Babilu na tama na turanga. Amen. Babilu na tama turanga. Babilu na tama turanga. Namalo cuma ni tala mata isibo. Ena mai dona no masu lagi kanda. Hallelujah. Amen. Amen. Sumber masuk ke mina kalau kita mekimai mengulangi. Kemami yang orang dia mengurangi sini ni dan kita sama mata rawan dalam ni puasa. Yes. Na puasa sama mana mekimai ni sini ni puasa. Na puasa itu kau akan dia naturana. Allah mai bekem ni, kalai mai bekem ni. Memang boleh tu kai na jalan di buru-buru kau beru nom ni kemata. Karena pengrong yang sama sama mau cikem ni. Karena boleh baik ini dalam ni sore ini indai turana. Dalam masa tadi na bekarna berapa bekem ni. Dah boleh usah nak kalau nak tu di sini na bendai. Beri siapa kalau nak tangan na lo ikimani. Imam sarwa na lo ni bosa. Imam romola na sere. Imam romola na bekam tu go tangan ni dai. Siapa kalau nak bekin na lo ikimani. Rala beiro na ni mami. So kani lo mai ni na mata ni sorwer na bayar ko ang boji kemni. Kurana ko ni na bari mo ire na kami ni dai. Era na lesle ke na kana ni sakalog na lo ikimni. Sa na na pagpapani ikimni na sini ni dai. Kurana beiro na ko tamay na lenga. Lenga ba na ko tamay. Wali sa mi serek na sini lewo ni dai. E ma ni sa rai na no ni ko kawa. E ma sa rai na no ni na para sa chane. Ve sa ulang tuwa na ko ni dai. Ni ma sa na kina taga ni dai kurana na no ni puasa. Sa pa na kibe ke ma ni dai. Now, when I'm sorry to run, I'm going to don't go. Some of them are killing people, someone in the single level in die. Some killing people and go on a lower death. There is Rana became a become when we were lava. Became a mother certain of a company, the one of Philip, the company, Dodala, when we were calling, and the guy here in the following day, Master Shannon and Natalia, and the women for Chiso, the name of Viturana, Kaito and Bulan, Dodona. Allah boleh kalau utama, kerana Allah Yesus Kristus. Kerana dalam ibadah ini dan dalam ni dalam tamu, Yesus kawan kekiman, single dia mungko, kerana bingar sahaja mereka puasa dengan mundo. Amen. Nako sahaja modern ini kemana na wajib cumai, na boleh bersama baru ramai, muni kalau ngata mahu benar kemana na mahu ngo. Kaya kasi pero maniturang ang tanong kayo di tali, kayo di tali, kaya mahu mengo wakil ngatik kemana naturang.